pinangungunahan ng ating mahal na Cardinal Ambo David, Obispo ng Caloocan and President of the CBCP. At tinatawag, inanyayaan lahat na makidalo, makiisa sa programang ito, Trillion March for Transparency, Accountability, and Responsibility in regard to the crisis that is enveloping the whole country today. When gagayem ken kakapsat, adati mapaspasama nga krisis in the socio-political, special political arena of our lives. Kati krisis, duwala tayo pagturungan na, no, dati krisis, it is always a challenge. No, dati krisis, dati awis, nga sangwen to nyaman ti makagapo, iti dayta nga krisis, pino problema nga nagtaod, ti nyaman nga dati mapaspasamak. Kati krisis is also an opportunity for growth or conversion. But it also can, no hantay nga sangwen, no one mapasamak, it will be condemnation. Amo tayo nga dati nga krisis, papasamak gaputi corruption especially, ket is the concern of everybody. Dahito nga concern, it is the concern of every Filipino, okay? Of every citizen. And in fact, hasan lang nga citizens of the Philippines, of the Republic, amin nga agayat, mang big, iti kinapateg ti hustisya dito sa nga lubungan. Dagiti mang big nga at kailangan lang naman na may kaayusan, may katarungan, may kabutihan na mangyayari kahit sa banda ng mundo. It is the concern of every responsible citizen, whether Catholic or non-Catholic, whatever be your religion, whatever be your persuasion, even whatever be your political party or position. Amin tayo masiknan tayo amin, tadayto ket pagsayaatan iti pagilyan tayo. Pagsayaatan tayo ita, ken nang runaw unay pagsayaatan dagiti sumaruno, the next generation. No saan tayo apo malasatan dahito nga krisis, no an tayo nga maparwati kinapudno, ken ti pagsayaatan tayo ay asipay piman dagiti anak tayo. Dahito nga movement when panawagan ng simbang Katolika led by our dear Cardinal Ambo David is a call to conversion. Panagbalbaliw, iti panagbiag tayo in the socio-political arena. Ket ti panawagan, of course, there are three components to this Trillion March. Of course, there is a gathering, a congregating, maawis amin nga makikaysa. And the venue for these congregations is, of course, in the Trillion March, it is scheduled on November 30, and therefore it is kangrunaan na iti kadagiti simbaan tayo.